Interessanti, ħafna interessanti. Nħu għos meta tamlu li teg ġeċertu lob, għax ċanna Daniel, right? Għax, nejta, menu taħnu pieċir bieċertu kontenut. Ħna labu din, 9 Child Street. ċaħatta mill-li tag ġo video ta' TikTok. Għet misna niprofawa. Naħseb interessanti jena pala loba. Jena rawx miktub daqxej fuq l-store page. This is a first person indie horror game. In 9 Child Street you will find the terrifying atmosphere of a recently abandoned house and its captive inhabitants through the eyes of a curious little boy in a red cap. Tajjeb, ma nkunu qed nagħlabu bħala Ash Ketchum ta' Pokemon. Post on right. Oil up at decay. Le bro, mux ħanendilek bizzejt. Ma bdux modi ġodda. Okay. Li kienet l-iktar logħba tal-biża ta' 2023. Ma nafx kemm darba smajta dik. Herman, Attard Mary, kif aħna? Welcome to the stream. Off to a rough start. Get out of the house. Xiex nista' kemm nimxi mill-bib ta' barra u nitlaq, nothing straightforward. Tied with a rope. Okay. Kif xadaq bes? La. I need to find the rope. Għandek waħda mal-bib. Msax taqlaħħa dik. Tax tidher komplikata l-għoda. Bro, għadna nibdew u ġa ma nafx. Nkaxxa bid-dobbien. Għandek sikkina ġo fiha. Fej. Kaxxa bid-dobbien, x'kaxxa jimel? Ġej. Nisma' dobbien ma
مش hemm ġew idej. Explore the house in search of a rope. What? The big lock. Okay, mela safe to assume li maħniex waħedna ġo din id-dar. Vedi dabtab aħmar. Għandu xi bomba ġo fih? Mhux storja. Click can be used as a lockpick fej. Progress. Tajjeb jgħid id-dawl, jew. Jara. Nista' noħroġ? Le, mulej. Il-jump scare kienet tmur kontra kienet violazzjoni ta' drittijiet umani. Għana testing, thank you tal-likes. Thank you, Stella. Everyone thinks my neighbor is missing, but not me. But I saw lights on. I saw the silhouette of a man. There's a hole in the fence through which I will finally get in the home. I will put an end to this mystery. A backfire and a toy rabbit. Okay. An alien scolded me, forbid me to go there, so I had to go there at night, secretly from you. Which my curiosity, okay. I'm doing by my neighbor. Il-beretta. Torna l-beretta propja ta' Ash. Pokemon.
importanti il-flashlight. Flashlight jisa solet in-nies. Rossa. The house. Post. Charles Street 9. Kif jisimha l-logħba? Dak għalli kienu xi ħaġa hawnhekk. Bib magħluq. Hello? Find the room with light on the second floor. Okay, so now a bib. Let's see. The stairs to the second floor are barricaded. Why would my neighbor? Ma nafx kemm miktub. TikTok xi kultant. Tolbadlux kopja. Don't go to the back door. I don't know what it is. طبعا. Ġej mal-tempi, so. Hello? Għax kien? Light on the second floor. Interessanti, l-għażla ta' arti. Okay. شو يجري بالضوء؟
This looks like half the key to the red door. Where is the other half? Ma nafx, Spectre għandu tista' tgħidli. Tajb għomsa. Okay. Electricity, it's time to go. Ma sajċ għattaħjar ġbin. Looks like the maker of the doors lived here. But why is he nowhere to be found? Ma xinu dawwa raqma l-art? Ma rajtux li waqgħu kien. Tam ġewx bin. Naħseb sar l-ħin biex immurru ta' Ciao adios. Ciao adios. Oh, għaf minn kienem. Ciao adios. Fejn l-bib ta' barra. Saħħa baju ċaw. Miftuħ il-bib. ċaw għalikem. Għanna me fejġajna ħi. How did I leave my hat in the house? I have to get it back or my mom will kill me. Ħalli għal-beritta minn, erħila hemm, dik rajt bħala minn AliExpress, xi 5 euro. Ħajkolli nerġa' nidħol, unbelievable. L-unika logħba li ħallitni nitlaq mod straightforward il-barra. Let's play. No. No. Come on, nella pedata c'è. Sometime away before it gets worse, not Bill. Stia. Bibta
ta' barra, fejn il-bib ta' barra, fejn il-bib ta' barra, tlaqna. Tlaqna l-em. Mxek. Ovvja li se jkun imburrat issa. Basement magħluq. Magħluqa. Mhu xejn. Tromba. Msakkar il-bib. U duwa tal-ima, meta titilqu minn ximkien. Murrux lura, interessanti. Isfel ġejna. Rajtek ta' wara. Għaw xanna fuq il-bib. My bunny had a similar label. Good thing I took him with me. Dax bullshit tal-loku wait. Naħseb qed nimmaġina. Jew ma nafx min. X'għandna dan il-garaġ bej. Okay. X'għandna żejbi. Nalabu 9 Child Street. Ġew, daw l-ewwel hawnhekk. Saret l-għu.
nistgħux niftuh dan il-bieb. Skoprejċ l-objective, eżatt. Għala ma naqra ta' nintafa naqra horror show. Nispera li ma nħazilx it-te b'xi qata. La jgħat sejf it-te, sissa. Ma xejn nirrokna. Turretto on the second floor. Ma missjajni għala għalli. Ma rajniex l-ewwel. Ma nistgħu niftu il-bib fit-tieni solar issa. Tiġa din il-kamra. Narawx surprises biħed jistennuna wara dal-bib. Torx mhux taħdem. Hello? Xetit? Għalijat maqfu. No, I can't eat. Bowl cereal? Are you hungry? How about I bring you some food from the kitchen? How about we get out of this house? I just want to be happy. I just... Tonnix qetajja minn please. Tonnix qetajja, ma nifraħx għal qetajja. Kċina għalek mux għawlek ċina. Kċina l-imnaħa kienet. Għadu nizlu minn naħa l-oħra. Xeni? Ma nixtieqx naqraħħa. Ma nixtieqx naqraħħa, għax nafx ħajġri. Imma bil-fors ħajkolli naqraħħa biex tkompli l-logħba. Now I'm alone, but I keep hearing stomping at night and even laughter that has been absent from this house for so long. Sek. Kon naf li ma kellix naqraħħa. U xorta qrajta. Zobta karti muħlim mal-ħajt. Xew daqshekk spiċċat. Dik il-jumpscare naħseb it-tema kollhom kien jgħid. Okay. Pastas. Popats pastas.
ġiburu da minn ġol kċina. Naxi. Il-fridġ, forsi. Dullu lager. Xaħna li bsejna. What is this? Okay. A. Happy birthday from your neighbor across the street. Diri tittaħel mal-bib ta' barra. Jinfet. Taraf namlu l-3. X'kienu? So zombi ta' Call of Duty. Dak ukoll ma jnejhom jiġelu hekk. Nista' nitla'. Bissirt nkun naf fejn mar. Ġibtlek il-minestra tiegħek. Nħaq mid-belġuħ. Skużani ġbien. Kontx tajjeb biżżejjed għalik. You're a good ballerina. You have a great future. Take care of yourself. Għallum jgħataw biex naqgħu fih. Fuq, ġem talaw fuq. Taraw xawaw. Mux ħankun nista' nħares lejha għax probabbli TikTok jitfani l-barra, imma tistgħu taraw xaw. Tistgħu tassumu xaw. Mhux għalfejn nispjega ħħierkom. At one point it went too far. Mortualia was too real. It seemed to me that she started to live her own life. Xiex? I found a dead boy's toy in the trash, and I'm sure it was she. I put it over the TV so no one would get it. I began to be afraid of her. I constantly felt that she was standing behind me, watching me, breathing in my back. Her lack of heart made her dangerous. Okay, għanna moħ. Għana prova nevita l-inħares li seħebna u biex ma tantx nixtieq nibla xi ben fuq TikTok. Parti li Twitch ma nafx kif jaħsebha fuq dawn l-affarijiet. Tajjeb, għala wow issa. TikTok għarrajtu, ej. Proset. Vera proset. Minna mill-li tag biex nilab din. Minna mill-li tag fil-kommenti vera ħakku proset. La toja fuq. Nista' nruħ. Look at a chair.
Siġġu minn ġib siġġu minn ġorġi. Jwaqqa tal-pot minn hawn. Daniel, terġax. Għax il-jumpscare li tlift. L-ewwel you have no idea. Tikun ħsilt bid-te. Font tispiċċa b'xi 3rd degree burns. Dak il-pupu issa daqqa ta' siġri inti għamilt ta' mhux lava, te mhux xorta sħun ikun minn ġol kitla. Jekk jaqa' l-ilma b'xi 90 grad fuq hekk taħseb ma tinstamax. Tajjeb issa ġie aħmar hawn. Red Light District. Rajt ma. Okay, you were lucky to be born with such a pretty face. Take this toy from me. Okay. Right li moħħi. Tlift tal-jumpscare. Inti fortunat, għara ma tliftix. Għax infull rajta. Strippers kati. You Alia. Saving. Hello. X'nagħmlu mur warajh? Fejn mur żagħżugħ. Nitla fuq. Okay, so. Fejn mar issa? Hekk, nerġa' warajk. Tippruvaw. Tipprova jurejni triq, neħħejt il-mag minn qoddimi kemm hu tifel sew. Terġa' tiġri jumpscare bħal dik, intom x'ħad tarawni iktar la fuq live u laqqas fuq YouTube. Mnalla neħħejt il-mag. Mnalla m'għandix pacemaker. Mnalla m'għandix pacemaker. Tuning. U x'għandna uġib, xi ħadd ieħor imdendel. Tortura. L-lum minn wieħdek li ma nużax it-text to speech. Grazzi. Tixtieq tarani l-ġimgħa d-dieħla. X'għandna sieħ minn issa ngħinek. Ta' xi ħadd. 50 Shades of Grey. Mis-sequel ta' wara. Hello. Have you seen a white toy here, like a monkey? Faqt li dik is-sajdaj. Who are you? Where do you know me from? Yo, I'll try to help you. Just please tell me what's going on here. I'm Max. We know all about you. We've been watching you. We've been waiting for a long time. Time is dragging on very slowly here.
It's cold and scary. I have been searching for this toy for a long time, but I haven't found anything. The dollmaker hid it to punish me. And what is the strange lock on the front door and how to open it? The kids put the lock so you wouldn't run away too Kids? soon. أو أكتر. Instead of a key, each child used a label from their toys, given by the toy maker before we found ourselves here. What do you all want to do with me, yo? Why don't you all want to let me out? You are our salvation, but it's not finished yet. The doll maker made the doll from our best body parts, but he didn't have time to insert the heart. But it's okay. Soon it will tear out your heart and become kind, and we all will finally rest in peace. But my mom and dad are waiting for me at home alive. You said you lost a toy. Let me find That it. would be great. The camera that the doll maker built into the toy will help you find it. He used cameras to watch the children and select the best. You will find access to the cameras on this tablet. Press 1. اوكي ده شنو الانسترومنت من دا demonologist dak fej jiġi dak Reno اوكي l-numru x'im kien fejn qed titebteb id-dawl għadhom ġew mhux se nerġgħu nitwaq Għabu diġà qal teffor kemm inqasna xi nsibu tnej ejja tnej wara hekk hawn tnej qed jaħdmu bil-kameras hawn hemm ħatra rridu ninżlu ġol basement Always the basement. Waħda sibni hawn, sa l-oħra qiegħda isfel. Oh, guys, għandkom problema serja bl-elettriku ġew. Kieku minnkom inġemp l-alarms. U nagħmel rapport. Ammu il-famuż basement nota oħra I didn't have any friends when I was a kid. I tried to replace them with toys, but they weren't as lively. I made my first toy out of a dismembered cat. Xinara. It wasn't like the others, it had a soul. Soon I made toys out of a bird, a dog, and even a man who was hit by a car. Tajjeb, proset. I gave them a better life. I couldn't stand in one place. I wanted something more. That's how my latest project, Mortualia, was born.
Fadal l-aħħar. X'għandna? X'għadha wisq hello. Jeff Dahmer. Eżatt. Now pala. Malta fis-sajf. X'inti tħaffer men? Tajjeb. Nistanna ġana. Proset. Issa nitlaq minn ġol basement. Għax ħajtin attak tal-qalb. Issa nitlaq minn ġol basement, please. Kif għaxbok? Issa nitlaq. Ħallumni kwiet ħanitlaq. Dak it-te sieħbi. Mort Walja. Għarret nista' nitlaq. Ftaħda resti għabib. ċaw għalikom, kif jgħid il-Malti, il-bajt fejtkom. Skużawni, kallenkom pastas. Sa fl-aħħar. Sieħbi. It was months after I got out. But every dream takes me back to that awful house. Mhix problema tiegħek? Jiġrijek. Jalla tilhom il-portiera għal ma tlaqt. U mhux hekk jkoll għandha petrol matul il-ġurnata u d-dar draft ġejk żgur. The realization that I can't change anything is driving me crazy. Għedilna biċ-ċafra. Konċert tal-heavy metal. Użik, xorta spiċċat ħażin l-istorja mela. Jekk tista' ma turix l-istampa kollha, napprezzaw. Għaddija TikTok naħseb. Ejja x'kien? Dik kienet 9 Child Street. Naqseb inqast kilo bil-qtajja li ħadd fiha di. Fiċi dak it-te għadu sejf.
I only joined because they told me you oil up. Isma, min qed jgħidilkom li nindilek biż-żejt? Da mhux hu li fenżaw. Min qed jgħidilkom li qed nindilek biż-żejt waqt l-streams qed jikdbilkom. Għax qatt m'għandlek biż-żejt fl-ebda stream. Nkellmukom bil-Malti għax naf il-Maltin. Ejwa sejfet. We demand oil. Intu kollha tintafa' fihom. Dak hemm xi ħadd l-ewwel irid jaqal indilek biż-żejt ma' 2000 likes. Unbelievable. Alright, ma li dira sejnija. 9 Child Street.